ngedela shona ngena Tindzaba talo kanjalo ngedela shona ngenaso Simo selitulu sibonke Tindzaba kudora mabuza kanti ke mangubukela sithombe sethu kakhulukade kusihla namuhla mawubuka ikakhulukade eligwini nelive wehla ushona ke entshona langa nelive yabona ukuthi asesekhona ke mathuba emvula lalapha ke ku 80% ikakhulukade ecebeka nangale ke entshona langa Kapa nakhona uyabona ukuthi nakhona sesekhona ke mathuba emvula ikakhulukade kulethu indzawo leto kanti ke ukhona nemsinga lobanzako lokhuphuka ikakhulukade ekhathi nelive uyophuma ikakhulukade ngale ke esifundzeni iNorthwest ngolalo muhla kanti ke masichubeka sikubulela ngeni lakusasa mawubona ke asesekhona lawo mathuba emvula ikakhulukade entshona langa nelive njengoba lapha ke ku 30% ikakhulukade elangeni lakusasa kanjalo ke usekhona futhi ke nalomsinga lobanzako lokhuphuka ikakhulukade uyofika ngale ke esifundzeni Limpopo ngolalo muhla lokusho ukuthi bantu abacaphele kuleto tindzawo leto kanti ke masichubeka sikubukela ke kusihla namuhla usesekhona ke umoya lokhona ikakhulukade entshona langa nelive lokusho ukuthi labo labatawuya ke lwandle bacaphele kakhulu kanjalo ke naselangeni lakusasa usesekhona lo moya lokhuphuka ikakhulukade ufike ke ecebeka kanti ke naphakathi esifundzeni ke Eastern Cape nakhona ngolalo muhla uyabona ukuthi kumadima kuleto tindzawo leto lokusho ukuthi bantu ufuna bacaphele kakhulu nje kuba sesemnyenti ke lo moya ngolalo muhla kanti ke masibukela ke amazinga ekushisa ekakhulukade elangeni lakusasa kutheme njani mawubuka ke Pretoria lapha ku5 kanti ke lipholile ke makujika ke lilanga eJohannesburg ngu15 kanti ke ekseni lilapha ke kuye 2 kanti ke masichubeka sikubukela ke sifundza iLimpopo mawubuka ke iTulo eMusina lipholile kuleto tindzawo leto kubothoyande ukubotsani kubophulukwane njengoba lilapha ke kubo25 emokopane nakhona liku25 lokusho ukuthi bantu batawuphola kuleto tindzawo leto ke tati diphuma eMpumalanga ngolelo muhle mawubuka ke Lightenburg nakhona kuyabanza ke ekseni kepha ke kuyophola amaguquka langa eMbombela iCarolina lapha ku20 nangale ke kubo Emelo lokusho ukuthi bantu ke batawufuthumala kanti ke kutaba kunemkhivana lomncane ke ekseni kanti ke sifundza iKwaZulu Natal mawubuka ke kubo Vryheid ngolelo muhle uyabona ke ukuthi ekseni kuyobe kubanzanyana nangale kuPietermaritzburg wehle ke uyofika kubo Kokstad njengoba lapha ke kuye 1 maguquka langa leyo belapha ku12 kanti ke sifundza iEastern Cape mawubuka ke ngale kuMalitswayi ngilapha ku0 lokusho ukuthi kuyabanza ke ekseni nangale kuboConce ngilapha ku6 emakhanda lilapha ke kuye 15 lokusho ukuthi kuyobe kupholile kuleto tindzawo leto ke ngolelo muhle nishona langa Kapa mawubuka ke eCape Town lapha ku10 kanti ke maguquka langa liyabheka ku14 kanti ke Vredendal lilapha ku6 lokusho ukuthi nakhona kuleto tindzawo leto ke kuyobe kupholile masibuka ke sifundza iNorthern Cape ngolelo muhle kuyabanza ke iSutherland lichachathlisa ke Matinyo njengoba lapha ku -6 kanti ke kubo Calvin lekuzilo ku Springbok lapha ke ku2 lokusho simaguquka langa liyobe lapha ke kuye ke la 15 kanti ke mangubukela sifundza iFree State ngolelo muhle eBloemfontein liku -2 lokusho ukuthi kuyabanza abantu abagcoke ke bafuthuma levelcom ngu0 kanti ke ngale kuPorterville nakhona uyabona ukuthi lapha ku4 kepha liyobe ku16 maguquka langa kanti ke mawubuka ke indzawo letinyeni ngolelo muhle mawubuka ke ikakhulukade ngale ke kuBotos kanti -1 buFreiburg nakhona kuyabanza kuleto tindzawo leto ngolelo muhle kungakho bengikuphathele kona ke lisuku lanamuhla busuku abube ngilobuhle.